Добрий вечір Шицьким і вітайте. Виставу отворила председателjka aktivu ženog Kocana Koljesar, котра числених наштивителів упознала зо 70-рочну роботу активу, а представені ручні роботи, народні шмати і багатий етностол шицьких націїв, котрі жив в'єдно у Коцуре. Po tradiciji, každý rok pred 8. marcom aktiv ženog vybera i najuspješnejšu ženu Kocura, a toho roku to šitski Kocurici. Nie malo 70 roki, že to teljo roki, teljo roboti od najstarših ponješkajših. Znači i stari roboti, stari oblječiva, stara nošnja, a po čim i mi imamo i Rusnaci tako storočnu nošnju, evo ja še zato i objekla, i Serbiše objekli. Zekujuci šitskim tim, ja думам, že toho roku vistava krasna, veljka. O aktivu ženog, sotrudnictve i o najchodzacim označovanju 70. ročnici kolonizacije u Kocure bešedovali Slavko Vulin spred Kulturno-umetnickog društva Zavičajno Brelo, profesor Mihajlo Fejsa spred Kulturno-prosvetnog društva DOK i Mikola Gubaš spred Kulturno-umetnickog društva Žatva. To ti, kotri žadaju opatric vistavu u mesnej biblioteki, maju nahodu toto porobic po ponzelok 7. marec.